dilatih guys, dilatih tuh, dilatih hibar di luhur. Waduh, udah lebih benjit kayaknya sedikit lah, susah hibar ke luhur dulu lah. Nya, Al, ayam nih, udah bisa terbang Al, terbang ke atas. Waduh, itu dia masuk ke jerotok. Sok. Dekila. Kayak misal di luhur ya, luhur tatangkalan ya guys. Tuh. Wah, bang manuk Raja Wali baik, kotok. Jelobaknya dahar dia bek. Gitu beak tebek. Sareboh. Biasanya isuk-isuk ngeroh soh ya. Minta dahari mah sebeuh meureun loba keneh dulu. Ucing bebenean dulu. Waduh. Waduh, bebenean ucing. Si pupus bebenean dia pus ho. Waduh, anu nganyang ho. Aduh, dia bebenean segala. Setahun umurnya ke bulan haji. Nah, kemana dia, Bang?